Pemirsa paiketan saking Pelabuhan Benua, ring warsani mangkin narkayang wenten penincapan pengerauh penumpang kantos 14% yening sayhang sareng warsa sedurungnya nih. Kewentenan penumpang ketarkayang nincap limang talian diri, ring warsa sedurungnya nih, kantos petang talian diri penumpang. General Manager Pelindo Cabang Pelabuhan Benua Anagung Matara Mausang Tias Embarkasi Pelindo Pelabuhan Benua taler nureksain debarkasi penumpang ring Pelabuhan Benua inggih punika petang talian diri penumpang yening sayhang sareng periode Nataru warsa sadurung nyani sanewantah tigang talian diri. Wilangan kapal sanerau taler kauningin nincap, yening warsa kali-tali kali likur wenten roras kapal, warsane mangkin kauningin sampun wenten 15 kapal selami periode Nataru Desember warsane mangkin kantos Januari warsa kali-tali 24. Melarapan panincapan arus kapal Pelindo Regional 3 Cabang Pelabuhan Benua, taler nyiagayang sarana miwah fasilitas ring sajoning nyokong pemargi Nataru warsane mangkin. Pelabuhan Benua maduwe dermaga antuk lantang 500 meter miwah kali dase meter. Kuentanan fasilitas penunjang nyani inggih punika roras unit toilet, siki unit musola, klinik, ruang menyusui, area parkir antuk jembar petang tali meter persegi, area ruang tunggu kapasitas 700 peks, 5 unit auto gate boarding penumpang, siki unit mesin X-ray, siki set metal detektor, miwah mirror detektor saha 3 unit kursi roda. Pelindo Regional 3 Cabang Pelabuhan Benua taler memperkanti sareng instansi pemerintah, operator kapal penumpang taler nyiakayang posko pelayanan terpadu Nataru, ring sajoning nyelahin mudik Nataru warsa kali-tali 3 likur, pamekasnya nih ngelintangin jalur laut mangde sida memarki antar. Citamaya Bali Pos Nguningayang.